Ngoja wangu na leo. Niliyechoka mtoto wa polisi from UK ngesemura. Polisi. Najua kama nyinyi. Henry leo yanyamao elido ni dio mugaka. Nyako agura. Kweli ni njoo sto kurukia makamu. Twin sister Getare County. Baba George kumwesa wengi SMS 90. Yesi yosi mukora ya mami oro kurumete. Mata nyabeli. Ili ndiri ya kweli gari kukera. Lilian Dixon ni Jackson ya Sierra Leone megi osiki ama tabeka. Mungu na bwege ticha wirigista isero kurukomero. Olino olio tamati kwa na sigi. Mapengo kurudia moni. Wa munyonyesi Dixon Kamau anyega kurubonyando nyakungusiti neba nyoy. Yamana. James Makorio kyo yechenge. Yamana. Cheni borori omwana rosa kumachera. Oyo nere sweet mama na sweet 30 no mwana chai junior. Yamana. Benjamin Masta Chebilat advisor yake ombe. Ikanyege soko kwembata. Mwana muri asiri hospital biti jamasi. Mwana muri asiri. Mwana mera ni kursiar. Utakara nani abari tutakara. Kama ngina baba na era gina simu manje kurunyako ba. Aska mtu wewe tara kwani. Sabi no tisa kwa metamayo. Je Raymond kururia bore. Wane produto tisina kwa mara. Msurengi yako rugo. Sauti NT mic koruke. Sauti. Ari no ibu achinya ni koranza myo mwojo. Yes mata uli banje te tisa mali chake wongi tu bat. Umwana bali ko basiro. Florence Mogatu Umutangi wako rata kubia bore. pero mena kerbo choni nyabugo mongina kwenda ni korubogeka no amenye. Sister na certify for fire ngorugorwe tingane. Obworo. Ya. Korwa chinse mo chama to rescue judge Benjamin Mwonya ngono prata insagara. Simbenda Musa karibongo na ana kujisa mjake nyoro. Uruwingana kocha kwa pota kijana yetu. Tulisianganya ngene ni amani kunya matuta. Kuruma gombo chiduka goikage kano milioni bwana muno mutangisa munece kana korara. Yakoro ku Joseph Mwajuma egesweke tone kobigo. Lemo erinya bwanga omontereba. Chensa mjanya gisaina la kijana balozi. Kurwa tambacha cameraman Joseph Gambo nsom na royo. Mucho koronya singa korumata ni masemba. Dixon ngoni matokera kwa sabura nongora. Amos ya samoto bosomo chido. Yamana. Umwecheni Joseph Bonchuke kuruchobiri semo ya mamioro. Umwecheni. Mwali kwata bia. Edwini misati kurukiona. Irene bosibori korubosongo libuli lya green. Kuwe biyoshi kibya bozungu. Jeno mwaga madembeje. Mu amamni obwe nyombende. Kaka Junior kurubosongo. Tagarre. Kaka Junior. Wana mno kwane rita mano. Kwana Kaka Junior kurubosongo jidu. Oli poma ali korugesicho. Yamana. Era engineer Gideon Marube kwa tabaka Salams Club. Anje sol nyanga ukurume konge. Nisakatani na walieni tabaka Salam Club. Chakiri niondande koruka nyimbo. Wega bwonyo korwe meno. Abara ali miyato twensi. Kore tana Richard yo elia. Richard. ya mormwes marita maobe na farini yakuru mugumu. Anje buna butambiro mwana sport Frank ngoni kuri nyansi mwamu. Ya chago. Ne fundi ya Gisi FM kurwe Kenya. Fundi yanke. Ila sio mbatu kurikanya vingine mmocho korosani. Mwamaiwa.
Yes, ko yomba ya Kenya vingi. Ridioga kurunyagesayo mwana ripodi. Mtetezi wa wanyonge Paul Gecho kuruchensa mjanyangisai. Emboga ne yeri tongo kurunyagesayo lakini bona ngane kyo burali nteregete. Ine mboga kweli. Good afternoon class. Good afternoon teacher. Ine bana ngane. Okay. Wasalamu alaikum. Mwalimu esagara kurunguru mwaga. Isukuru ente chisa chiari no era aringuru mwaga no ere getunu keliko rugoro. Chisa chitari tanga to iruka go chorombia mono. Bongo. Kirasta kurrago. Nato asikere bol. Kurunyaramba moni nyanya mwaka Fred. Nike moni. Tegarane tu akorre.